Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an al-hadithu sabi'. Al-hadithu sabi' asyara utawi iki ku hadis kang kaping 17. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus, saking Sayyidina Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Nama lain dari beliau Abi Ya'la kibeneka nyamatibi Abdurrahman keng ekunyah evanggil Abi Ya'la radhiyallahu anhu wa ardhah, dan beliau adalah tretan daripada Hasan bin Thabit. Sayyidina Hasan bin Thabit neka Hasan bin Thabit adalah orang si paling banyak muji secara langsung dari Gustih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau terkenal kelaban penyair. Hasan bin Thabit penyair terkenal dan sangat banyak pujian-pujian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya pujian beliau dari Kanjeng Nabi Debuna Imam Hasan bin Thabit, wa ajmalu minka lam tara qattu ainu wa akmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Ini kakarangna Sayyidina Hasan bin Thabit. Wa ajmalu minka lam tara qattu ainu, yang lebih indah dipandang darimu belum pernah aku pandang oleh mataku. Wa akmalu minka lam talidin nisa'u, yang melebihi kesempurnaan engkau ya Rasulullah belum pernah seorang ibu melahirkan bayi yang melebihi kesempurnaanmu. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau tercipta bebas daripada segala aib kekurangan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seakan-akan engkau menciptakan atas dirimu sendiri. Jadi Kanjeng Nabi ini kagebay napa ciptana Kanjeng Nabi saking sempurnana, jak saja Kanjeng Nabi ini kagebay tibi. Dari mana sampai mana kagebay tibi? Menta elong paling luncung, kolek paling kuning, paling halus. Kekuningan ya tak seneng, keputin tak seneng. Kanjeng Nabi ini kolen halusah. Sayyidina Hasan, Sayyidina Anas bin Malik pernah dabu ma masastu dibajan wala hariran aliyana massan min kaffi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah menyentuh kain sutra atau kain dibaj yang melebihi halus atau lemas daripada kaulen Kanjeng Nabi. Sehingga Kanjeng Nabi ini kamun awudu riwayataki cuma ning segelas. Tak sampai seliter saking dari alus kaulen Gusti Kanjeng Nabi. Sampean mun bade tehel sealus setemben itu bisa cukup kanggo mulai dari gandok sampai ruang tengah sampai ke ada. Ana sebab alus teh lah. Bitebi tehel sekasar. Nah karena alus kaulen Kanjeng Nabi sehingga segelas ini kecukup kanggo wuduun Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nika teh keneng tero. Keneng tero. Sek keneng tero nika akhlakah. Nerwa kaulen Kanjeng Nabi, tak bisa. Laku entar ke tukang sepet embian. Nyepetakin apa? Kolek kurang poteh tak bisa. Kolek kurang halus, dempul tak mungkin.
Saya keneng tero akhlaka Gusti Kanjeng Nabi. Mun terangake sifat Kanjeng Nabi abid majelis ini ka. Aneka Sayyidina Syaddad bin Aus, aneka setretan dari Sayyidina Hasan bin Thabit. Saya selalu banyak moci ke Gusti Kanjeng Nabi tak ngelarang. Wa ajmalu minkah langsung ya dan Kanjeng Nabi. Wa ajmalu minka lam taragatu ainu wa akmalu minka lam talidin nisa ubne minhu, tapi minka. Deki sampean mon makom apa saya baca? Ya Nabi salam alaika. Pemantep mun makom jaga biak aja. Karena sampean berarti pun ngadep langsung ke Kanjeng Nabi. Bani alaihi. Ya Nabi salam alaihi. Mun alaihi jauh Pak. Tapi sampean mun ada bu ya Nabi salam alaika ni dan sampean. Dalam salat kulit sampean juga bani alaika. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu ki bada ayyuha. Ayyuhan neka alat manggil untuk semak. Ya Abdullah berarti jauh Abdullah. Ya Muhammad berarti jauh saatnya Muhammad. Orang saya yolok kelaban iya munada iya panggilan tapi jauh. Ya Abdullah ya fulan. Nika jauh tapi mun ayyuha semak. Ingat khotib maca khutbah. Ya ayyuhan nas ittaqullah berarti orang saya peringatin beri ada khotib kela baca khutbah. Ya ayyuhan nas. Mereka ni dalam solat ya ayyuhan nabi assalamu alayka ayyuhan masya Allah ki bada assalamu alayka ki bada ayyuhan nabi nutwaki jak Kanjeng Nabi ni kesemak dekat kaulaban panjenengan khususnya ebekto dalam solat ayyuhan nabi juga ebekto maqam ebekto sambian maca solawat muntapaan posisi mancing ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika pa khusyuk pamantep pakerong dalam ate neka rasa mahabbah rasa cinta dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan beliau neka adalah termasuk fuqahan sahabat. Sayyidina Syaddad bin Aus neka adalah termasuk faqih min fuqaha'is sahabah. Orang yang paling pintar urusan fikih. Ilmu fikih ni kan adalah ilmu ning akhir zaman ampun mulai banyak tak pati banyak ahli fikih. Ahli pidato banyak. Termasuk tanda-tanda akhir zaman kathirul khutaba galilul fugaha. Ning akhir zaman ni kan banyak pembicara, banyak penceramah tapi sekone si ahli fuqaha. Saya ngerti napa sih berkaitan kelaban solat pas bulan Ramadan, wudu dan macam-macam kewajiban-kewajiban selain aneka ning akhir zaman ampun mulai tak pati beda. Bentan dan orang mulai kersaki tining Allah Subhanahu wa taala orang ini bagus, maka orang ini kayak pengerti dalam urusan agama, yakni urusan ilmu fikih. Nabi sallallahu alaihi wasallam adabu man yuridillahu bi khairan yufaqihu fidin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala khairan kebaikan, yufaqihu fidin, maka orang tadi itu akan dijadikan orang yang mengerti di dalam urusan agama, yakni faqih, jadi orang si ahli fikih dalam urusan agama. Kimon penceramah tak ada tek kiai. Masih tukang minta sumbangan bong-embong ora ceramah. Kanjeng Nabi pun la adabu mana kosomalun min sodakotin bal yasdad kayak ada sing ngonceng ya. Bahkan ke lomba khitobah dimenangkan oleh Ananda Fulan bin Fulan, tak cukup orang setua sa ceramah kanak kene ke lomba pil dacil sa ceramah tak cukup sekene tak cukup setua bi bunyai mangken ora ceramah. Kurang derma, kurang banyak penceramah. Penceramah kapi luar biasa. Tapi saya fuqaha, sekone khutbah banyak. Nah, mon kula bene fuqaha. Kula neka khutbah karo pintar ceramah. Mau tanya ki hukum tak tahu.
Gila, tak ada boleh. Tak ada rotan, akar pun jadi jananu. Jangan tak ada boleh penjelin masih ramuk ya yang kui bayi. Nah, Syaddad bin Aus ini adalah fuqaha daripada sahabat. Singkat pujian daripada beliau Al-Imam Abu Darda. Imam Abu Darda ini pernah memuji dekah Sayyidina Syaddad bin Aus. Inna likulli ummatin faqih. Inna likulli ummatin faqihan. Sesungguhnya setiap umat aneka beda faqihan orang alim faqih. Ini kepujian daripada sahabat Abu Darda. Wa inna fa fi hadhil ummah wa inna faqih hadhil ummah, dan sesungguhnya orang yang paling faqih, orang yang paling pintar urusan ilmu faqih, hadhil ummah, umat riyah cabun Abu Darda Al-Imam Syaddad bin Aus ingki peneka Syaddad bin Aus. Karena beda orang ini kadang-kadang every ilmu yu'ta ilman wala yu'ta hilman. Beda sebagian orang ini kayak every ilmu kayak tak every hilim. Yu'tal ilma wala yu'tal hilmah. Yu'ta ilman wala yu'ta hilman. Every ilmu kayak tak every sifat halim. Halim ini kebijaksana. Beda orang yang beri ilmu yang tak beri sifat halim, tak beri kebijaksanaan tining Allah Subhanahu wa taala. Beda orang yang beri halim yang tak beri ilmu. Cuma ni kebedah ning Abi Ya'la Syaddad bin Aus terkumpul kedua-duanya. Orang yang bijaksana, orang yang alim. Beda orang alim kadang-kadang tak bijaksana, Pak. Ngawur kadang-kadang alim. Alim mun alim mungkin ngawur sekarpan. Mun ilmu na tak nyacat. Alumni Mekah 20 tahun. Mun ilmu na tak nyacat, cuma ngawur kadang-kadang. Tak di kebijaksanaan. Beda orang bijaksana yang tak beri ilmu, yu'tal hilma, yu'ta hilman wala yu'ta ilman. Beri kebijaksanaan kan tak beri ilmu, kurang sempurna. Lah Imam Aus bin Syaddad, Syaddad bin Aus, anake beri kedua-duanya tining Allah, beri ilmu, beri bijaksana. Orang mun bijaksana neka bisa nyabe, bisa pinter olehna nyabe. Contoh orang mun bijaksana. Ngokomen de orang se tak kenceng salat, tak langsung ayo komen neraka kakek. Biar mau hukum tamu neraka kafir kakek kafir. Neka kasar, andi ilmu yang kurang bijaksana. Mon orang andi ilmu terus andi kebijaksanaan, orang si tak bojeng katanya dari mau hukum tak bojeng. Oh, au norong kok teguk tanangah kebe ke masjid, ayo bojeng. Lebih bijaksana. Dok orang tak apa sok, bu, dosa raja, neraka well. Orang mon bijaksana, mata apa tak kuat. Kuatnya baca apa ban duhur, baca kan duhur beta apa lah, kan duhur entaren nangkung, hari para maghrib sekali mon duhur kan nak kene, nah, orang lebih bijaksana, beda orang dua ni kepada alim ah, Kiai Haji Hashim Asy'ari ni kan adik guru, saya guru Kiai Hashim Asy'ari ni ke Kula Lopan neng daerah Lasem, Jawa Tengah, beda orang tero akekah. Beda orang terus kurban. Sampai situ ngoreng kenapa? Orang beto ya. Orang sampai situ ngoreng beto. Pada alim akhirnya orang ini katanya, "Ya, kula terus kurban. Kurban apa sampai? Berapa keluarga kakek? Belu. Oh, tak cukup, tak sah. Tak bisa. Harus peto, lebih dari peto, tekeneng, mulai. Salah, bener, bagus. Akhirnya peleman. Tanya bini, derma, jangan gaya. Tak boki, boleh tahu saban kurbanan lah. Kakan TV bela sampai aja. Jak pola tanya dek lain abai, jangan sebini. Coba entar dek terlalu Kiai Hasyim Asy'ari. Orang yang lebih arif, lebih bijaksana. Orang lebih sabar. Inya celbai entar.
Beda apa? Kula ne kaki buru, atanya dek kiai guru ne sambian. Atanya bab napa? Kula aku rebana sampai situng. Keng kula ne ser mun tak norok kapi. Anakku le belu, bi keluarga aku le belu kapina. Kan ne ser kiai mun karo mun situng tak norok. Pak kuwa jangan kiai. Tak oleh jangan. Polan lebih dari betok belu. Menurut sampean ada remah? Oh tak apa-apa. Lebih dari betok berarti belu saya. Anan sampean nomor belu umur senapa? Umur 5 tahun, umur 6 tahun kene. Oh berarti tak bisa ungke ke sape. Harus beri dakundak embik situ. So pajak ungke di atas harus beri dakundak embik. Ulo udah ya apa? Orang morote bekila kan pada saungkun. Keng cuma lebih halim, lebih bijaksana. Mana yang tak beki jan? Muntak betok jan. Arya mai beki. Tak apa lebih dari betok belum ki. Keng cuma anan sampean bulan kene tak bisa ongke. Sampean lah ongke, binin sampean ongke, manton ongke, anan ongke kapi. Karya anan sampean sekene umur 5 tahun. Kan neser tak bisa ongke. Beri dakundak. Napa dakundak ke kiai? Embik situ. Masuk. Dek. Mulai ngebela ke bina itu mulai tepak ria. Apa gua jangan. Ro tambi embik jangan situng. Iya tak berapa. Padahal ini pada bayo apa mah. Yu'ta ilman wala yu'ta hilman. Beda orang yang beri ilmu yu'ta ilman wa yu'ta hilman. Ini termasuk al-Imam Shaddad bin Aus. Ini kan beri kedua-duanya tining Allah Subhanahu wa taala. Beri napa? Beri napa nyamana ilmu juga beri kebijaksanaan tining Allah Subhanahu wa taala. Wah, ki banyak ceritana Sadat nih. Hah? Bon beliau termasuk orang-orang yang mengungkuli daripada sahabat Ansor. Kula cerita sini, kini sampean malah tak cerita penyanyi tok bae tahu. Cerita no sahabat malah tahu. Dari kehebatan para sahabat itu Gusti Kanjeng. Namun beda orang nyacat sahabat, menghina sahabat. Apa boleh ngangkep kafir ke sahabat? Wah, cak toro. Aliran tak gena nih kan karena sahabat ini kan orang-orang pilihan dari Gusti Allah. Dari Gusti Allah. Malam Jumat boleh baik. Lanjut insyaallah. Naka sekelumit dari ceritana Imam Shaddad bin Aus. Ala kulli hal cak san busen ngaji. Engki? Cak san busen ngaji. Bodoti mun sampeyan tak mampu targetaki anak nikah sebagai dadi faqih. Dadi orang sing ngerti dalam urusan agama. Mula agama nak kening, Pak. Dunia ni kan oro jaga bater. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Mulan di ilmu agama, pintar urusan agama, ngerti dalam urusan agama, dunia ni kegempang. Dunia ni dunia ni tak selebar daun kelor. Maksud lebih lebar dari kelor deh lah. Bener ngocak dunia tak selebar daun kelor. Kan reng sompek ngocakan kada jiria. Berarti kinian bi merongki. Enjat dunia tak selebar daun kelor. Maksudnya lebih lebar, lebih luas. Tadi tore anak-anak ini kepengerti dalam urusan agama. Petiti orang si faqih. Tina masih bapan reng sabiasa. Sokor ilmu na luar. Tenempeng anan reng luar biasa. Tapi ilmu na sabiasa. Tak tahu bukti reng biasa ambian. Tinalaan reng biasa, sokor amal luar biasa daripada anak turun reng luar biasa, keng amal sa biasa, ceknya mah biasa. Tak tahu bukti reng biasa ambian. Oleh karena itu, dak remasa kira anak mula mare potos asekolah ikanto, nyare ponduk. Sabak di mah Sidogiri, sabak di mah Podokaton, sabak di mah neng Pasuruan, sabak di mah Raci, Dalwa. Sahabat Dima, Sunia, Salafiyah, terserah. Betul orang si faqih. Sampean menandi anak situng we Pak ngerteh maca kitab, maka berarti ini kekarang na sampean. Sampean tak bisa maca kitab, sampean tak bisa maca kitab. Sampean tak bisa ngarang kitab. Anan pepenter maca kitab, berarti ini kekarang na sampean.
Ketika Al Habib Abdul Haddad tanya kita tentang guruna, ya Habib, karangan kita apa sampean banyak? Bada Risalatul Muawana, Sabilul Iddikar, bada Nasihud Diniyah, bada Al Hikam, bada banyak karangan Al Haddad nih kah? Bada Ratibul Haddad. Tetapi guruna panjenengan mata di karangan Al Habib Umar Al Attas. Mak kalah bi sambian, Chan. Bener katanya. Sambian karangan kita banyak, Ratibul Haddad terkenal sealam dunia, sambian tak masuk situng negara kecuali pasti beda Ratibul Haddad. Pasti beda. Masuk India, masuk Libya, masuk negara Ka'amah baik, pasti beda Ratibul Haddad. Dan beliau maaf kalau non sebu, beliau mata dua aja tak ketinggal Pak. Sahibur Ratib Al Haddad ni kamatan ni tak ketinggal, mereka dua ni tak ketinggal mulai bayi. Tapi bisa ngarang kitab, bayang lagi sampean. Ana apa mata ketinggal? Karena di paman majdub, jadab, mon kiai jadab, mon ulama jadab, mon kakek gila. Anu, kok kono tek kening ketok jan. Aduh mek wok gawo, jareng Kanjeng Nabi kening ketok kono kok. Kanjeng Nabi kening ketok kono. Tek kening ketok kono aja. Makai kuku bima tek kening ketok. Kok tulo lancung. Obun tek kening ketok. Obun Kanjeng Nabi kening ketok. Kanjeng Nabi nek mau nak ketokan obu, aku tinggal obu tak pernah rasanya geger ke tanah. Kabit geger langsung ngerebu bi para sahabat, Pak. Tak pernah rasanya Kanjeng Nabi potong rambut sampai geger ke tanah, tak pernah. Tuti rebuan Kanjeng Nabi mau wudu, bekas wudun Kanjeng Nabi sampai sahabat ini ke para perang apa? Saking dari terona barokan Kanjeng Nabi senempel ke badan Kanjeng Nabi. Sayyidina Salman Al Farisi ketika perang rebut nyari capek, rebut nyari tobina. Tak ngereken kereng kaper, tak ngereken kamoso. Doma-doma Salman Al Farisi temu. Sampian mak bingung karena betibi nyari apa? Nyari topi, gampang topi dikit melek akhirnya dulu sen. Engkau benih masalah topi, karena yang dalam topi aja beda obun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu menghargai Kanjeng Nabi ini kamu akuntengan tak pernah rasanya keker ke tanah, langsungnya sangke, langsungnya gawe sekep biore. Neka obun Gusti Kanjeng Nabi. Kenenge ketok obun Kanjeng Nabi. Tek kening ketok obun. Pola ke ngobun jeren tak kowe ketek. Hah? Sahabat nih kak, oh luar biasa. Lah Al Haddad nih kak Pak, andi paman jadab majdub. Al Haddad nih mulai ki bayi coba bener aja. Oneng gedung zaman, karena bayi kan gedung. Aneh ke beliau nangis gulaku sampai malam. Ibun bingung, arah apa Al Haddad ri, arah apa Abdullah Al Haddad ri, arah apa Abdullah ri mak nangis melolo. Ternyata dalam gedung Al Haddad nih ke beda olar Pak. Mulai gini coba bener aja. Akhirnya situng bakto beliau ini sakit merepat. Akhirnya ibun keluar nyari tambah tekebeh karena mungkin karena tedung, karena teke bereneng dalam akhirnya kancing dari luar gembok. Le paman sejedep nih kak lebu tak oneng lebu lebat kama yo obatin mereka tapi obat tekole gampang makanya beri kalpanak mate beri kalpanak ya londot ngolet sering bener obat apa no mata beri obat tekole langsung rosak mereka ta mulai nih tak ketinggal mulai bayi tapi bisa ngarang kita Al Haddad karang punya akhirnya santrene katanya ya Habib panjenengan mak punya karangan kita apa sedangkan guru no panjenengan tak banyak karangan kita apa Al Attas nih kah Qud bil Al Habib Umar Al Attas guru Al Haddad nih kah mak bisa panjenengan napa nyamana tak di karangan kitab guru panjenengan apa jawaban beliau ana min muallafatih engkau termasuk karangan nah tang guru tak kober ngarang kitab engkau karang supaya engkau bisa ngarang kitab maka engkau termasuk karang na kitab beliau. Nah sambian tak bisa ngarang kitab anak pepenter maca kitab berarti anak ini kekarang na sambian Pak. Sini ke maksud gula paham kok jak gula nggih
Sambian tak bisa maca kitab, sambian pun tak bisa ngarang kitab, apa boleh ngarang mece boleh tak bisa maca. Cara nak anan pepenter maca kitab, anan pefaqih, pengerti dalam urusan agama, berarti sambian saya berhasil. Sambian berarti saya sukses. Aneh tak mungkin nih kah? Orang hebat nih kecuali yang di ring tua saya hebat. Tak mungkin ada orang situng hebat kecuali ring tua saya hebat. Supaya ngerti dalam urusan agama. Nih mon anan ku lebih sampean ada yang ngerti urusan agama. Terus dia remah agama Pak. Al ilmu hayatul Islam wa imadul iman. Islam nih bisa berkembang, Islam nih bisa jaya, Islam nih bisa kuat kelaban ilmu. Wa imadul iman, iman nih bisa kuat, iman nih bisa mapan kelaban ilmu. Lah anak kulit sampean mau tak perkenal ilmu. Tak perkenal ilmu. Maaf kalau non saya budeng kadang ngertiin Fatihah anan tak tahu. Apa saya baca dalam sholat tak tahu, ben tak terlalu tahu. Ajib. Ini keadaan yang akhir zaman bonan. Ilmu tak kereken bonan Pak. Oleh karena itu, nikah adalah termasuk dari sahabat si faqih bening akhir zaman ampun melarat nyari orang si al faqih nikah karena kusba orang yang kita nikah orang sebila orang kela parengen ilmu urusan ilmu agama pengerti dalam urusan agama dan beliau adalah Abi Ya'la Shaddad bin Aus nikah adalah termasuk fuqahaan sahabat orang si paling ngerti dalam urusan fikih ilmu fikih. Nah, termuka kisah sesekonek nikah bisa jadi ilmu si manfaat, bisa nambahin semangat. Tikal pun masih ngaji seminggu sekalian pen malam Jumat. Kau beraki, engki, kau beraki. Ini kan insyaallah dikit mencakup beda fikih. Beda maya ta'allaqu bis shalah napa nerangake dikit saya beda pahasan sisi pagi bikula dikit tentang fikih insyaallah bi qudratillah teti ngaji neka supaya esto perhatiaki beda pengajian neka maben tareh karena kula ben panjenengan taoning ilmu saya ka masih keterima amal saya ka masih keterima dening Allah Subhanahu wa taala termoga teti ilmu manfaat termoga kisah-kisah teladan neka tetia ibrah tetia pelajaran seberharga akan kula panjenengan singke seteja anak-anak toron kula panjenengan insyaallah tetia kin minal ulama minas suada orang-orang si alim orang-orang si beceh dunia akhirat selamat dunia akhirat amin Allahumma amin amin Allahumma amin wallahu a'lam bissawab Yahya fahtazal فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا الله اللهم صل على محمد يا نبي